musidɓe ɓe harawan jarama mi salminama landi so tawi jaam e kisino tole hoore moɗon kala ko wonir ɗon ka laalagal aduna are ko musidɗo mon ari an hoore fello hewti ka leydi meɗen ɗo ɗum woni leydi Italie kam wonno ka nde saare men teɗo modena ɗo eɗen fottude e musidɓe meɗen ɓe nodditi en fi nde battane nde julde e lantoɓe ko honno ɓe nete ko honto ɓe iwri ɓe annen ko honɗum woni battane sombo ko ɓe nodditi en kon hara en fof wawa ɓeydodirde a jarama de indema e yettore ma e ko honte ka meɗen min ko Diallo Souleymane mi wiyete ko Mali Yembere honte Mali Yembere Cangue Boloja onon honno makilo min ko Mamadou Diallo nam Mamou Hoore Fello onon min ko Mamadou Yaya Diallo Labe Popodra Sombili kono mawɓen ko Kundara jooɗi menen ko Kundara men heɓa ko ɗon men jaddi onon andi ko ɗum ɓuuri settude ko sa hawtidiri emo Labe emo Mamou andi ɓe feppu ko ɗum ɓuuri sattude ko aduna ɗo hayɓe risɓe ɓe Amérique ɓe ala on nambara ɗon ok hare me weltani ko mi yii ko wirnuɗon men ɗo ko nemaji ɗi musidalngal argol taw ko musidɓe mo woni wi mi hi ɗo ko welo hiɗo wawi haalande ko mojobere moɗon nden ko honno nde makete ko honɗum woni sombo ɗum ɗo mo be e moɗon ko honɗum woni rôle muɗum ka nder mojobere moɗon ɗo meɗoro onon ɓay ɓe nilan ko non woni hooreɓe haray ko noon woniri association amen on no inne CFG communauté fulɓe Guinée aray ko modenaɗo woni komin jooɗi aray fondore mojoɓere nden ko fi fottindingol fulɓe ɓen surtout sare kamen wonɗo e duuɓi ko warno ɗo tawi fulɓe ɓen ga kontay ko ɗiɗo tato tuyata joni noon Allah waɗi min ɗaɓɓiti siɓɓe ɓen ɗo ha min yiidi joni meɗen fottude fayda ɗo min ɗuuɗi joni min fuɗɗono ɗo wono yimɓe fayda 10 ni kono joni min hewti ɗo yimɓe 50 meɗen yawde yeeso tun kadi bisimilla haray ko ɗum ɗo woni fi mojoɓere nde fi affaire wallidira andidira min jokka en ɗan ko ɗum ɗo woni hoore mojoɓere nde ok an ko honɗum woni rôle ma on woni golle maɗen ka mojoɓere bon min comme vice président bon no gan wolirino ko noon min jokkiri importance association are ko jokkiri en nan ɗon ok haray si feƴƴinno an en tant que vice président e ko honɗum woni rôle ma muɗum à part ko président o haali kon fi jokkere en ɗande ko honɗum woni tâche ji ko gollata on ka nder mojoɓere moɗon mo tâche on joni ko honno aray ka organisation ok ɓayna kadi mo kala e rôle mum a faami mi rôle an no ɗo rôle président no ɗo e rôle porte parole no ɗo joni aray ko fottakol joni wowlan hara ko honno mi faala wadde a faami joni haala kan joni mi jonna porte parole aray kanko jogiti fi ko wiyete ko fi yewtere nde ok o porte parole mi andi aray ko hamɓe watti jelliiji on ɗo ko mi woni ñamakalajo woni ñamakalajo ko andi ñamakalaɓen ko ɗiɗo ko ñamowo ka kala e mo ñamata ka kala mi andano an ko hollu mi ñamata ka kala ok ono kadi ko ɗum woni ko ɓeytanto en mum e fi ko ɓeeɗo ɓe yewti kon e mojoɓere moɗon nden ɗo e kadi ko honɗum woni sombo tigui tigui ko jottoɗon ɗo yiidon ɓay haara ɗen andi eɗon ɗo accitugol sa e muɗum ɓay haari woɓɓen hay alatiji ɗe ɓuuri ɓe golla e mum kono so tawi ɗon fotti ɗo hiɗo yewde haala wota kan ñamide honno e ɓeydodira ɗum dande andi ko buyno onon en tant que honno waɗaɓe yeeso e porte parole ɗo honɗum marɗon ko ɓeydon e muɗum ɓayare ko ɗon ɓe jondi konngol ngol bon allahuma salli ala seydina Mamadou wa sallim wonano président o wowliri noon e vice président o ɓayɗen andi rôle maɓɓe mo kala ɓe yewti en ɗo joni mi memay ka kala donc minen ɗo comme no ɓe wowliri noon association amen on ɗo ko communauté fulɓe de la Guinée comme no président o wowliri noon minen min neeɓi modenaɗo bon de fois min landoto hoore amen est ce que fulɓe no ka saare ɗo joni en fof kaka jananiri wonɗe mais inni joni si tan a waɗi ɗo goɗɗo ko honno gerdirte goto anda goɗɗo fulɓe no heewi ɗo en fof tawata ko Labe Pita Mamou Dalaba ko wowluɓe Pulaar to mais ni joni ɓay association ji buyno woodi ɗo yimɓe buyno représente communauté mum on ɗo mais ni ɗo wona fi haray affaire innugol ko wonugol ethnocentre ma ɗum mais formen association hara ko fulɓe comme ça si en heɓi probléme hara en daranto hoore men probléme ji men ɗin tu vois donc à cela min heɓi hakkil gorejo amen ɗo ɗo on julde donkin feƴƴuɗo koyni bon joni waɗen ɗuma organise en ɗo ni tum fet tum min fuɗɗori une dizaine de personnes min ari min fotti min ɗumani neɓani hakkille ɓayɗandi si ɗiɗo e tato fotti hakkille ɗen ɗuuɗay neɓani goɗɗo innoy ɗon acce waɗen association ɗum ko goɗɗo gonɗo ɓeynamo Aliou mais ok waɗen association min fuɗɗori noon ko sama kala fuɗɗora kono alhamdulillah rabbil alamina hande meɗe yiwde vraiment à travers regroupement ji ɗin intention et bonne volonté yimɓe ɓen participe konngol piiji ɗin no yarde yeeso parce que ɗo c'est un peu difficile ka tawata yiɗa e nokkure hande tana no woodi jango ko jam kono jango ko faɗi jango ko tana goɗɗo anda ko ɗum arata tu vois no donc fottugol e yimɓe mum ɓen wonda jonidira juuɗe pour en cas
ɓayen yiiɗe leyɗe ɗe wonɗen ɗo musidɓe men buyi woɓɓe no mayirani tawa koɓe communique ka internet ɓenna kaarijo no maayi ɗum ɗo ko on toni si yimɓe makko yii yo inommo ɗo naati ɗo ɗo e ɗum ɗon heɓude goɗɗo ɗo meni fotten jonnodiren juuɗe welata fi noon kono en daara no yaaren yeeso donc en tant que porte parole rôle angon e maɓɓe ɗo e ka nder groupe ga président on harayno charge mi si tawi woni min heeɓi yimɓe heyɓe waway ɓe natude ka groupe ɓe jonnita elan haala kan ɓay haray ko mi woni ñaamo ka kala o ñama kalajo mi daro mi haala noon ti objectif groupe amen o wona tasji seeɗa ɗi mi memi ka début ɗo si mi haali objectif groupe on mi yilto mi souhaita on tigui bienvenu mi hollamo o iwi ka makko o ari ka makko ɗo fof ko gotum ɗo ko haali pular fof ko gotum haray sino woodi wonɓe takko ɗo takko modena han yeeso wawɓe yiide o direct ɗo si ɓe faala participude porte on no woni ouverte per tutte le persone chi vuole può partecipare non è un problema ok men inni ko communauté fulɓe kono men innani c'est exclusivement fi fulɓe fami mais si fulɓe ɓe ngari no moƴƴi si woɓɓe noon kadi ari no faala natude hay on peut débattre le sujet hakkude amen ga men dara come fare per farli entrare perché siamo tutti ragazzi bismillah no faɗɗi moƴƴi aray ko non woniri